about ukubaluleka kokukhokhelwa nguThixo. Apha with book of Exodus sifumana the man eyambona uThixo, I think from Exodus chapter 3 siyambona bazalwane ukuthi wayesalusa uMoses ezihambela nje. Then Moses came upon the mountain and he saw it is kaNkulunkulu wambona isihlahla esivutha singapheli. Then uma ngabe uMoses esondela kwesihlahla indawo ayejwayele uMoses ukuhamba kuyo. Sesizothandazana bazalwane. Indawo ayejwayele ukuhamba uMoses kuyo, but this time around bazalwane indawo yatshintsha ngoba kakukho uThixo. Ngoba kuyavama ukuthi ngelinye ixesha sihambe endaweni ngoba siqhelile ukuya ezindaweni, but indawo itshintshe ngoba kukhona uThixo. Ilizwi kaNkulunkulu kwakhona ingelo sikaNkulunkulu ethetha ukuthi uMoses khulula imbadada ngokuba le ndawo uhleli ume kuyo njani ingcwele. Indawo bekasalusela kuyo uMoses lena, but this time around yavele yangcwele indawo yaba indawo ye-encounter uThixo wagijima ngaphambili. Ngoba uNkulunkulu mangabe efuna impilo yakho uNkulunkulu angenza yonke into agayide inyawo zakho ukuthi ufike endaweni oqhelile ukuya kuyo, but indawo seyi-occupy nguThixo iba ngcwele uThixo kuloo ndawo. Then ilizwi kaNkulunkulu athi khulula imbadada ungasondeli ngoba le ndawo is no longer an ordinary place. Kodwa bazalwane sengathi singathi kubazalwane baseholiness that ungenze ukuba siqhelile ukuba khona kule ndawo, kodwa kungenze ukuthi kule weekend le ndawo lena uThixo uyingcwalise ngobungcwele bakho bodlula ubungcwele besicingela uba bungcwele ngayo. Then indawo idinga ukuthi kube khona izinto esizikhululayo. Imbadada zizinto wayehamba ngazo uma ngabe salusa, but when ezifumana encounter with God, when esabela ubizo lwakhe kamele uba kube khona izinto uMoses ashiyayo ukuze abe ne-encounter with God. Sikholani bantwana. Then ngoku andikho babazalwane siyayazi ukuthi uMoses ngulona wathunywa kwaFaro, and ilizwi kaNkulunkulu kaloku uMoses ngulona wazalwa ngelo xesha kwakukhona umyalelo kwaFaro ukuthi mabulawe bonke abafana. Kodwa Nkosi yami, then ilizwi kaNkulunkulu uMoses uba umama wakhe wahamba uyomfihla apha ebantwana okangamenze naleya basket. Ngoba izinto zikaThixo zikuwe akumelanga zi-expose. So expose into kaThixo zenzele a basket. Then uhamba wayefihla endaweni eyi-risk. Ngoba kuyavama abazalwane ukuthi ezinye izinto esicingela uba thina abazali bethu babezizonda kuzo babesibeka kwindawo uThixo akazosithuma kuzo. Yabona i-assignment ivela xa sowukhulu. uMoses njengoba wayefihla emanzini kanti uMoses wayezohamba lo-Israyeli abe nenkinga yamanzi. uMoses xa uyoyijonga ingxaki yakhe ye-calling yakhe bincike lento awayefihlwe kuyo. Hallelujah. Jesus. Sikholelwa bangcwele. Ngoba kungenzeka ukuthi lento intaba kuwe assignment yakho. Hallelujah. Samkhumbula uDavid ibizo lakhe lamfumana liko kubazalwane. Sekangashumayeli namhlanje. Babo 8. Ubizo likaDavid limfumana esezimvini. Hallelujah. Kanti into yakhe yonke izoba nokwalusa uIsrayeli. Kodwa bokumele ukuthi uThixo amfundise ubuncinane bakhe kwi-assignment yakhe ngazi. Hayi Jesu. Kuthiwa sahlala phansi kwagqitha konke kwahlelwa khona ngempilo yethu. Into osithathe kuyo yile assignment yakho. Ngandipho kodwa yona yile le poverty ikubambile ile assignment yakho. Yebo. Ezizigule ezikubambisela yile until you allow God to presence yakhe to get rid of the sentence. Ingaka waza you discover the assignment because of ugqokile. Jesus. Ukugqoka isendence bazalwane umoya ukujwayela. Umoya we-culture. Akuyi-culture ye-Egyptians to wear the sandals. Umoya ukujwayela hinders us to see and to discover the assignment that you had. Masishwakathele sithi ke ngoku sebebonile uMoses uThixo uhambe naye ixesha elide kangaka. Kodwa chapter 33 bazalwane uMoses ufuna ukuya kwenye level. Uthi kudala usithi ndizawuhamba nami, kodwa Thixo uthi kudala usithi my presence will go with me. Kamthembisi uthi uthe wena khupha abantu bam, bring up these people, but you have not let me know whom
whom you will send with me. Yet you have said, I know you by my name. Uyayazi into eyathethwa nguThixo ngexesha le-encounter. Ndifuna ukhawulezisa bazalwane so that siphumeni by 6:30 singekho kule ndawo. Uyayazi yonke into akayithetha uThixo ngexesha le-encounter. Very much important ukuyazi ukuthi ngela xesha uThixo beke kubiza, ngela xesha usindiswa wathini uThixo. Awukwazi ukuhamba noThixo bangelide kodwa ungalazi ilizwi uThixo akalithetha mhla ekubiza. Sikhona manje. Then lithi sikonkulunkulu lapha nazana, I'm just trying ukushwankathela. Uthi ke ngoku I know you by name. And you have also found grace in myself. Now therefore, I pray, if I have found grace in your sight, show me your way that I may know you and that I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people. When God has given you a task, an assignment, Neka kuye for direction, neka kuye for guidance, neka kuye uthi xa bazalwane assignment ukunikeza njengento yokualetha, but ukunika kuye kufana nomuntu onikeza manual ukuthi ungayisebenzisi lento kanje, but bangapha bethu abathenga microwaves basebenzisa without reading manual. Sike sibe honest. Bangapha bethu abathenga fridge kodwa basebenzisa bengakhange bayifunde manual. Kayifa kungona awuyazi buphi. Bazalwane, is very much important. Immanual iphethe ukuthi xa iletuka apha uyenza kanjani. But many of us silapha endlini kaNkulunkulu but immanual abanye bayigqibela on Sunday. Uthatha umpostile ifunda apha. The word of God. Ngicela ukuvala ndithi. Uthi ke ngokuNkulunkulu akekho uMoses uma ngaba efuna ukubona ubuso, uthi ke ngokuNkulunkulu uthi akekho ongabona ubuso bami aphinde aphile. 14 uthi, and he said, my presence will go with you and I will give you rest. Then he said to him, if your presence doesn't go with us, do not bring us up from here. Why Moses wathi mangaba kukhona abantu ewe uThixo uyathembisa kodwa mangaba kukhona abantu abukho ungasivumeli siyana. Then bazalwane xelele into pha xa sipha enzansi lithi izwi kaNkulunkulu uthi ke ngoku ngoba ubukhona bakho. I like this one. So we shall be separate, your people and I, from all the people who are upon the face of the earth. Xa sizothandaza ukuze ubukhona bakho busahlukanise. Into ebangela ukuthi abazalwane babe ngathi bayafana, it is because of abazalwane abafuna ubukhona bukaThixo. Bayafuna ukwazi ngoThixo but abafuna ubukhona bukaThixo. Ukufuna ubukhona bukaThixo ufuna ukuthi usuke kwi-comfortable zone. Awulali njengabanye abantu, awudli njengabanye abantu, awuthethi njengabanye abantu, awuhambi kwezinye indawo njengabanye abantu. Ubukhona bukaThixo bukwenza ukuthi usuke kwi-comfortable zone. Cela sithandaze sithi ke ngoku uThixo ke ngoku kunendawo apha kuyo, ndizokubeka kuyo, ndizokufihla kuyo. Uthi ke ngoku xa le ndawo ubiza ulwalwa nangesixhosa i-rock. Xa uthi uyayibona apha in the Old Testament, God was trying to reveal Christ. Ukuthi ngaphandle kukaKristu akekho akumbona ubawo. Obona uKristu ubona ubawo. Obona uKristu obona mina ubona ubawo. So God was revealing a mystery about Christ in that book. Hey, Jesus. Then it's going to go on figure, meaning that as far as ukumbona ubawo singekho kuKristu. But kuKristu siswami sithi ngokuhlala uthi there is a place in me I will hlala ngena kuKristu. Iba kuya bekuwe, then you will see God. Sikhona bangcwele. Christ must be your soul. uKristu uzovuka ebusuku so that ndikhalele into abazalwana ukuthi nisuke ekutheni nibe zi-followers of man. Ubone umuntu oshumayela kakhulu then unamathele kumuntu usiya uKristu. Dlula kwindoda, dlula kumuntu, dlula kumprofethi but bambelela kuKristu. uKristu angeke akujikele. uKristu angeke akulahle.
sisangena abantu bakhona endlini yenkosi but xa uthi uyabafumana even nakwi-posters abayi kwi-poster uma ngaba kungekho isipika esithile balandele isipika balandele uthixo. Uyazi baqala thina sashunyeza zingekho nezi-posters siyeza abantu behlabelela nje sahamba saphakamisa izandla sabona sekhala bazalwane masiyekeni le nto ihlasela ibandla namhlanje masibe zii-followers of Christ. Xa siba zii-followers of Christ kuba lula kwiinkokheli zethu ukuthi zisilide but uma ngaba we are the followers of men siyasifrustrata ngoba sihamba sizikhompere nabanye abantu. Uyayazi le nto kulapha kodwa ubhizi phosta abanye abefundisi aba-powerful because of wena you became a follower of man. Wena sowazi ugxotywe kakhulu nogxotywe kancinci usukele kuKristu wena wabanamathele emntwini. Sikhonani bangcwele lithi ke ngokuizwi kaNkulunkulu cela sibeni ngeenyawo zethu ke ngoku sesiyathandaza siyathandaza cela singathi saphumani bangcwele. Uthi ke ngokuRomans chapter 8 verse number 14 awundiyamvuma ongcwele uthi bonke abakholwa ngumoya bangonyana bakaThixo. Kule weekend masenze i-decision bazalwana. I don't know abanye bebeholwa inyama yabo uthi yamkhonza uNkulunkulu athi umoya ongcwele yenzakale nto bazalwana ngoba ivangeli likaKristu uma ngabe John chapter 3 verse number 16 uthi uThixo walithanda kangaka izwe waze walinike wancama indodana unyana wakhe ozele yedwa uba yilowo nalowo okholwa nguye asindise. It means that the life Christianity is the life of sacrifice. Uthi uYesu ofuna ukulandela makanjani bazalwane makazincane kodwa ayikufikelela into yokuthi xa kuye enkonzweni ngelinye ixesha uthi hayi namhlanje ngathi ndingangaya enkonzweni. Waqala kakuhle kodwa ngoku wahamba walahlekelwa kukuzincama walibala ukuthi the life of Christ, the life of being a follower of Christ enough yanto yokuzincama. Yabona namhlanje sithi sizawuvuka ngo-5 AM sizokhuleka kule ndawo. Ayino abanye bayakuthanda umthombo abanye bazothi hayi ngekho 5 AM kodwa ngela xesha usindiswa ukulandela msindisi noba abanye bebekudela kodwa mna ngomsa ndizokulandela. But ibandla lihlaselwa abazalwane. Uyabona usathane omkhulu ohlasela ibandla usathane wokwenza ibandla lingazincami. Kubonakala ngalanto ukuthi uma ngaba uThixo sithi ebandleni makwenze ngoba uNkulunkulu bazalwane usebenza ngesizini sizothetha kakhulu ngento kusasa ukuthi usebenza ngesizini ukukhona ixesha lokutyala kukhona ixesha lokuvuna. Xa kuzo awungekho uvuna ungatyalanga bazalwane alityala ngomthandazo kuthiwe ku-announce i-fasting kuthiwe ixesha le-fasting ehole wena uvuke ekuseni unukele ngamagwinya uzityela amagwinya wakho kodwa uThixo announce i-season of sowing. Bokumale kahle ukuthi kude kodwa ingxaki yakho ubhudana noThixo ngenxa yokuthi uxake ukuzincama xakene nawe. Sikhona bazalwane. Yes, because you can never be led by the Spirit of God xakene nawe. Ukulidwa kudinga self-discipline, kudinga the fruit of the Spirit ukuthi you know what wena nyama ukukhathele but I'm going there. Uthatha uthi kumprioritize uthi ukwedlula umsebenzi khona yini ibhodi sesithandaza okay. Uprioritize uThixo kwedlula umsebenzi. Uma ngabe emsebenzini uya noba uphethwe inhloko meaning ngathi endlini kaThixo ibadabule. Andifuna uholwa. Sikhona bangcwele. Andifuna uholwa. Awukwazi ukupleaser ubossi ungamplease uThixo. uThixo uvuse ebusuku abanye bengavukanga. Nkosi yami. Yenze bakusasa sigcwala lapha sizothanda. uThixo uvusayo wena ebusuku abanye belala bengavuki bemelwa zinhliziyo kodwa uyavuka kodwa uboss umoyika ukodlula uThixo. Angisho uba singasirespect imisebenzi yethu kuhle kodwa ingxaki into yomzalwane yena oprioritize umsebenzi aye emsebenzini noba egula xa kuthiwe enkonzweni kuyahlangana during the week akhale ngamahlamba but emsebenzini uyavuka ngophi omkhulu kuwe. Who is the king of your life? Then it is all those, Romans chapter 8 verse number 14, all those meaning that nendokuholwa isenza bangcwele side sijike sifaniswe nonyana bakaThixo. Xa siholwa ngubani bazalwane? Moya. Siholwa ngubani? Sesiyathandazana. Are we ready to pray bangcwele?